Vi Oho. ste već co-host profesorka, a snimanje je uključeno sada? This meeting is being recorded by host or participant. Got it, treba da da, Da. dobro. Proverite još jednom, meni piše da ste co-host. U redu, u redu. Dobro, dobroveče svima. Drago mi je što imam priliku večeras da predstavim u većem delu predavanja svoju knjigu, a u ovom kraćem na početku bih se ipak osvrnula na tradicije učenja fonetike ruskog jezika u Srbiji pre svega i na one knjige koje su na neki način prethodile svemu onome. Nisu one u punom obimu ili u potpunoj meri ušle, naravno nisu, prosto čitala sam ih, ali prosto za svako to vreme, svaka od ovih knjiga bila je veoma značajna, a naročito ova prva o kojoj ću nešto reći, to je knjiga Radovana Košutića, Gramatika ruskog jezika, glasovi. Izašla u Petrogradu, štamparija Ruske akademije nauka 1919. godine. Ovaj udžbenik izašao je na predlog Šahmatova, predsednika Odeljenja za jezik i književnost Ruske akademije nauka, i za to vreme ova knjiga predstavljala je zaista jedno kapitalno vrhunsko naučno delo koje je sadržalo najprecizniji, najminuciozniji opis ruskog fonetskog sistema onog vremena. Ona nije samo bila, da kažemo, revolucionarna u našoj sredini, već i u ruskoj sredini. I kratko ću reći šta je to pre svega što nju čini veoma bitnom. Ona daje prvi put sinhronijski opis ruskog jezika. Oni do tada nisu bili u centru pažnje lingvista. Istorijski opisi, istorijske promene su nekako, bez dijahronije se nije išlo u sinhroniju. Ona se prva odvaja od toga i to je ogromna stvar. Zaista je to kapitalno vrhunsko delo koje sadrži najprecizniji opis fonetskih pojava savremenog ruskog književnog jezika i koja naznačava dalje tendenciju razvoju izgovora. I to ne samo u nekom narednom bliskom periodu, već u periodu od narednih plus 60, plus 80 godina. Razlikuje mlađu i stariju normu, govor mlađeg i starijeg pokolenja, što do tada, naravno to se moglo naći ponegde u udžbenicima, ali tek ortoepski rečnici iz 80. godina, 83. uvrštavaju ovako nešto u svoj rečnički članak. Rečnici koji su izlazili 50. godina, 55. i 59. prvi oput Slavarja Spravećnika, normu tretira veoma strogo i daje joj jedan mogući izraz, nema varijanata. A vidjet ćemo da se sve razvija u ovom pravcu. Znači ona anticipira u stvari razvoj fonetike i ortoepije kao dela fonetike. Zatim, u metodičkom smislu ona daje sve važnije aspekte za usvajanje glasovnog sistema ruskog jezika kao stranog, za maternje govornike srpskog jezika, kao i greške koje se kod izvornih govornika mogu javljati i izvornih govornika srpskog jezika. I u ovom metodičkom aspektu takođe anticipiram budući razvoj metodike nastave fonetike ruskog jezika. Precizirani su postupci za usvajanje glasova koji se ni ukoliko nisu ni danas izmenili i koji su tek kasnije i u ruskoj naučnoj literaturi bili definisani. I eto, znači taj sinhronijski opis, veoma precizan, konfrontacioni opis pojava, daje joj anticipacija varijantnosti od ortoepije buduće, metodički aspekt daje zaista ovoj knjizi jedan veliki značaj. Sledeći važan udžbenik koji se pojavio u našoj sredini jeste udžbenik Natalije Radošević, Ruski književni jezik, u izdanju Zavoda za udžbenike. Ova knjiga ima izrazito udžbeničku namenu i vidite, jedno 40 godina kasnije ona se ponovo vraća, nije potpuno odvojena od dijahronije. Osim sinhronijskog opisa i poređenja sa srpskim, sadrži glavu posvećenu istorijskoj fonetici ruskog jezika, što već nije moralo biti u tom periodu, a eto Radovan Košutić koliko godina ranije je to potpuno razdvojio. Ono što novo donosi knjiga Natalije Radošević jeste
jedan precizan opis intonacionog sistema u periodu kada još nije bilo teorije intonacionih konstrukcija i kada nije bila ta fonološka etapa u proučavanju intonacije ruskog jezika, prosto nije još postojala, nije bilo još objavljenih radova. Ona veoma precizno daje opis kretanja melodijskog tona u upitnom iskazu bez upitne reči, označava da je takvo kretanje tona i unutrašnjim fonetskim sintagmama. Znači svega toga nije bilo, ali vrlo tačno i vrlo, kako će se posle pokazati, daje ove podatke. Tako da na primjerima, ona je izvorni govornik svakako ruskog jezika bila i veoma talentovan proučavalac. Sledeća knjiga koja se pojavila, to je knjiga profesora Jazića, koja je zasnovana većim delom, znači i ova knjiga Natalije Radošević i Radovana Košutića, one su opisne fonetike, kao što su i ove Potonje i knjiga profesora Terzića i ovo izdanje beogradsko, takozvano udžbeničko izdanje Gramatika ruskog jezika, glasovi profesora Košutića i ova moja, one su opisne. Knjiga Đorđa Jazića bazirana je na njegovoj kandidatskoj disertaciji, magistarskoj disertaciji i ona se bazira na njegovim sopstvenim artikulacionim istraživanjima i objavljena je onda kao udžbenik, dosledno je sprovedena konfrontaciona analiza ruskog i srpskog glasovnog sistema s primjerima koji su propraćeni rentgenskim snimcima, palatogramima, fotografijama i svi ti snimci i svi ti rezultati predstavljaju prosto, to su rezultati samostalnih istraživanja autora. Beogradsko izdanje glasova ruskog jezika priredio je Radovan Lalić i bez preciziranja, tada ona ima pre svega udžbeničku namenu. Profesor Lalić ukazuje na aktuelnost ovog udžbenika i kaže da će na mnogim mestima čitalac naći objašnjenja i za pojave koje su te kasnije došle do punijeg izražaja. Udžbenik profesora Terzića u svom pristupu ima osobine monografije u tom obuhvatu, ali u pristupu ima izrazito udžbeničku namenu, obuhvatan je u opisu, kako kaže u prikazu knjige profesor Piper, i gotovo da sledi glavnu vrlinu Košutićevih glasova. Opisi se oslanjaju na oscilografe, spektrografe i ne oslanjaju, izvinjam se, na oscilografe, spektrografe, već isključivo na sheme govornih organa. Znači, kao što je posle i kod mene situacija, nemamo tu akustičkih metoda i to je ono što ću istaći, već su to opisi koji su naravno već urađeni, tu su artikulacione, to su sheme, rentgenogrami najčešće i to je dovoljno negde da se ukaže na sve one pojave i procese koji se odvijaju u ruskom jeziku kako bi se studentima prosto olakšalo usvajanje glasova, ali ne samo usvajanje glasova, intonacije celog prozodijskog sistema, već i uočavanje pojava koje se dešavaju u fonetici savremenog ruskog jezika. I poslednja dolazi, slične su ove poslednje tri po svom obimu, fonetika ruskog jezika, koja je izašla 2022. i čiji ću ja pregled sada dati i na nekim mestima ću se zadržati prosto malo detaljnije, da ukažem na ono što je novo, jer se prosto novo pojavilo u nauci, nije se moglo pročitati 80. godina, 90. godina, kada je literatura ulazila, to jest kada je profesor Terzić čitao literaturu koja je ušla u osnovu ovog udžbenika. Pa ću pokazati ovako kako izgleda na ovih 10-ak slajdova kako je koncipiran udžbenik. Znači, ide jedan predgovor, malo o istorijatu učenja, uvod, jezik, pisani usmeni govor, šta je fonetika, slovo i glas. Ovde sam se dosta zadržala, mislim ovako deluje da je jedna strana, ali to se kroz ceo udžbenik provlači. Studenti vrlo teško usvajaju razliku između glasa i slova u nekom dubinskom smislu. Oni sad to kada govore o glasu najčešće kažu slov i onda sam insistirala na toj terminologiji, to jest možda ona deluje malo i kabasto i razno, ali čini mi se da kada kažu suglasničko slovo, kada kažu samoglasnički glas, da prosto razlikuju to. Ruski jezik rodom razlikuje ovo,
ali pošto nam ruski, mislim, princip osnovni pravopisni svakako nije fonetski, onda možemo reći da na drugi način pristupaju toj razlici i naravno fonetska transkripcija koju i oni u školi rade, drugačiji su. Naš, čini mi se, pravopisni sistem koji je fonetski nam to negde malo zamaskira. I čim se odmaknu malo od fonetike, već se to sve pobrka, ne izgovara ova slova i tako. Tako da na tome malo insistiram, naročito na početku. Dajem pregled ovako disciplina fonetike, fonetske jedinice i fonetske osobine, o tome ću nešto kasnije reći, segmentne i suprasegmentne fonetske jedinice i njihove osobine i svaki jedan taj manji deo se završava pitanjima i zadacima koji se mogu izrađivati. Znači prvo se obnavlja to gradivo, a onda se primenjuje na raznim zadacima. Zatim i ovo može biti jedan nov naslov, a u skladu je sa aktuelnim udžbenicima ruske fonetike, ruskog jezika kao maternjeg, supstancionalna segmentna fonetika, za razliku od lingvističke fonetike ili fonologije, u kojoj imamo artikulaciono-akustičku, perceptivnu u nekoj manjoj meri fonetiku, klasifikacije glasova, dajemo razlike, dajem suglasničkih i samoglasničkih glasova, zatim počinjemo od akustičke klasifikacije preko artikulacionog aspekta i završavamo artikulaciono-akustičkom. Nešto ću kasnije reći više o artikulaciono-akustičkoj i prosto tim pojavama koje su važne za savremeni ruski jezik i koje bi studenti trebalo da usvoje, razumeju pre svega i da shvate kako utiču glasovi jedni na druge. Dalje idu vokali, posebno za akcentovane vokale, akomodaciju, adaptaciju vokala izdvajam. Ono što nisam ovde dala, preskočila sam jedan deo u knjizi, o tome postoji, to su konfrontacioni, kontrastivni opisi suglasničkog sistema i vokalskog sistema, sistema glasova ruskog i srpskog jezika. Oslanjam se na različite udžbenike ruskog jezika, dosta na Ljubimovu, a u srpskom na prosto srpsku aktuelnu fonetsku literaturu. Zatim posle vokala se ide na fonetsku transkripciju, ruska fonetska transkripcija, znaci fonetske transkripcije, kako se označavaju samoglasnici. Mislim, prvo se nešto kaže o tome da je, jel tako, jedan znak je jedan glas i da nema znakova koji bi imali značenje dva glasa, odnosno pri čijem čitanju. To je osnovni princip koji se usvaja. Tu se prosto, već se to radi negde, jer kad se daje pregled glasovnog sistema moraju se označiti meki. Cela ova fonetska transkripcija nije bazirana na međunarodnom fonetskom alfabetu, već na ruskoj fonetskoj tradiciji, koja izvire naravno iz ruske azbuke, slova su uzimana odande, ne sva, ona su dopunjavana, dodavani su dijakritički znaci i to se polako negde, iako su usvojili na nekom ovom praktičnom nivou, onda se usvaja i teorijski da se zna šta je šta, kako se šta zove. Zatim se prelazi polako na redukciju vokala, stepeni redukcije, prvi, drugi stepen redukcije. Nešto više ću reći malo o kvalitativnoj redukciji ovih visokih vokala, za koju u principu kažemo da je nema, ali već danas je ušlo i u novije udžbenike i u veliki ortoepski rečnik koji se pojavio 2012. godine, da se bijagle riječi, возможно i takta. Znači, moguća je njihova redukcija, naročito labijalizovanih u pogledu odsustva te labijalizovanosti. Tako i to ćemo posle pokazati na primerima. Zatim prelazimo na fonologiju, odnosno lingvističku fonetiku. Znači, tamo se ide od glasa kao supstance, otuda supstancionalna i onda idemo na fonologiju. Znači, ono je bio opis, jedan statički opis glasova, a ovo je već dinamika. Čemu taj glas, šta on radi, kakva je njegova uloga u jeziku i polazimo od funkcije fonetskih jedinica. Veoma se ovde oslanjam na Panova i na njegov udžbenik iz 79. godine. Ovaj pregled nije odatle, ali to jesu pozicije Moskovske fonološke škole,
pojam foneme, pojam alternacije glasova, pozicione, nepozicione alternacije. Pokazat ću ovde na jednom primjeru kasnije na slajdovima kako izgleda šta je fonema, niz glasova koji poziciono alterniraju, kako se mnoštvo glasova može podudariti u realizaciji, dve različite foneme, neutralizacija, jake, slabe pozicije, signifikativne, perceptivne i tako dalje. To sve radimo na primjerima, mislim i studenti kasnije imaju niz zadataka koje izrađuju, mislim da im ovo bude i relativno zanimljivo. Posle ovoga, znači kada se uveo i pojam alternacije, prelazi se na ove sve alternacije glasova koje se vrlo često zovu u savremenoj možda ne, ali udžbeničkoj literaturi se zovu često jednačenja, odnosno asimilacije ili disimilacije. Ovde izlazimo ovako iz fonološkog ključa, alternacije ili zamene. Mislim, polazimo od toga da su ta sva jednačenja ili asimilacije već izvršena. Ona se u istorijskom nekom aspektu mogu tako zvati. Vrlo ih je zgodno, znači nema u nekom, da kažemo, apsolutnom smislu jednačenja po zvučnosti, ono je izvršeno. Ono se pojavilo kada su pali poluglasnici, pa su se glasovi različite zvučnosti našli jedan do drugog, pa su bivali poluzvučni, pa bezzvučni i danas mi imamo tu samo rezultate. Međutim, slova nam ukazuju na to šta je bilo i onda kada krenemo od tih slova koja stoje jedna do drugog, različite po zvučnosti, pripisujemo im i osobine glasova, naravno, i u tom smislu možemo reći da se radi o jednačenju i to jeste zgodan termin koji se i dalje široko koristi, tako da nismo ga izbjegavali, ali prosto ovako kada dajem podnaslove idemo na alternacije i tu naravno se kreće do alternacije zvučnih, bezzvučnih, tvrdih, mekih. Tu ima dosta stvari koje su nove i drugačije u odnosu na ono što je bilo kada sam ja učila, recimo, stvari se menjaju, ima mnogo više varijantnog izgovora, uvodi se i pojam ortoepeme i tu sam negde posle alternacija tvrdih i mekih jedan deo posvetila ortoepiji savremenog ruskog jezika, savremenom tumačenju ortoepije i pojmu ortoepeme i to ću pokazati posle malo na primjerima. Dalje se prelazi na suprasegmentnu fonetiku, na leksički akcenat, na tipove akcenta, fonetske korelate ruskog akcenta, izvinjavam se, znači šta je ono što u najvećoj meri odlikuje taj slog koji se ističe u reči. Malo krećemo šire, pa onda sužavamo na ruski jezik i još ove neke termine, ponešto ću pokazati. Znači, o ovome se svemu radi, akcenat je slobodan, pa onda pokazujemo šta je to pokretni akcenat. Jedan kratak osvrt je na mesto akcenta u rečima s istom etimologijom u ruskom i srpskom jeziku i dalje se ide na fonetsku reč, oslabljen dopunski akcenat i na intonaciju. Ovo je jedan deo o kom danas neću više govoriti, ali na nov način je negde dat pregled intonacionih konstrukcija, u kom smislu malo je terminologija promenjena, znači intonacija je kretanje melodijskog tona, krećemo od suprasegmentne jedinice na koje se realizuje melodijski ton, a koja je završena po smislu, a to je iskaz, pa onda idemo na manje, fonetsku sintagmu, na slog, na njihova svojstva. Kada se govori o intonaciji, govori se o dijapazonu glasa, o registrima, donjem, srednjem i gornjem registru i na taj način predstavljamo schematizovana ova kretanja intonacionog tona. Naravno, intonacija je predstavljena kroz model intonacionih konstrukcija Brizgunove, onda se uvodi pojam delovi intonacione konstrukcije i 6 intonacionih konstrukcija, naročito se ovaj deo je nov u vezi sa trećom intonacionom konstrukcijom, nov u odnosu na ranije udžbenike, malo je detaljnije opisana segmentacija te razlike između segmentiranja pre svega, jer je u ruskom pravljenje pauza psiholoških pre svega, nisu one fizičke, mnogo češće nego u srpskom.
I naravno na drugi način se to realizuje potpuno drugačijim pokretom tona i to nam daje jednu krupnu razliku i stvara najveći potencijal za takozvani strani akcenat. Znači i govori se o prototipu uzlaznog kretanja tona u ruskom, srpskom jeziku, predstavljeno je sve slikovno, prosto da se to osvesti, šta sa studentima vežbam da prave maksimalni recimo broj fonetskih sintagmi i da probamo da na taj način nekako to postignemo. Podela iskaza na fonetske sintagme, segmentacija ruskog jezika u poređenju sa srpskim, intonacione jedinice bez mogućnosti segmentacije, znači šta je ono što ne možemo deliti, nije uvek interpunkcija ta koja nam daje signal gde je ona često jeste, ali ne uvek, znači ima mogućnosti za pauzu i tamo gde nema zareza ili tačke zareza, nema znakova interpunkcije. I konačno, negde se sve, kada se završi ceo ovaj kurs, u ovom delu artikulaciona baza ruskog jezika, nekako sve se uopštava, preseca i govori se šta je to artikulaciona baza, koje su to osobine artikulacione baze ruskog jezika koje nju razlikuju od artikulacione baze srpskog jezika. I evo sad ću o nekim delovima za koje smatram da su važni ili da su malo drugačiji nego što je u dosadašnjim udžbenicima to prikazivano, reći po nekoliko reči. Znači, već sam rekla da se trudim da insistiram na toj razlici slova i glasa i da se nekako to, čak imam i neke zadatke koliko ima glasova, koliko slova, deluje sve banalno, ali veoma je važno jer dugo ne mogu da osveste neke stvari prosto u ruskom jeziku. Fonetika je nauka o zvukovnoj strani jezika, kako kaže Panov, disciplina lingvistike koja proučava zvukovnu stranu govora komunikacije. Znači ovo su dve neke definicije obuhvaćene u jednu, međutim danas se javlja sve aktuelnije, ne danas, on postoji dugi niz godina, ali ortoepija i ortoepski rečnik, odnosilo se nekako prvo kada čujete to kao pravilan izgovor, kao pravilno pisanje. Međutim, nije, on danas bila jedna grana njegovog značenja, jedan dug period, međutim, već pre jedno 70 godina počinje da se javlja i ova druga, da je ono što se odvija po pravilu fonetskom, kao što je recimo redukcija vokala, akanje i ikanje, to nije ortoepija, iako je pravilno izgovoriti samo, ne znam, lisa, isklon ke. To se ne odnosi na ortoepiju jer je moguć samo jedan način izgovora. Već ortoepija proučava i kvalifikuje varijante izgovora reči i morfosintaksičkih reči koje se realizuju u istoj poziciji. Isti oblici, iste glasovne grupe mogu se izgovoriti dvojako ili trojako, a nekada i na više od 3 načina. Tako da je svaki od tih načina prihvatljiv i pokazat ćemo na nekim primjerima kasnije. I prema Kasatkinu, znači, malo se definicija fonetike ovde nekako proširuje. Fonetika u širem smislu podrazumeva fonetiku u užem smislu, čija je osnovna jedinica glas, fonologiju, čija je osnovna jedinica fonema i ortoepiju, čija je osnovna jedinica ortoepema. I ove godine Kasatkin 2011. uvodi i ovaj termin ortoepema u ovu terminologiju fonetsku. Dalje idem na supstancionalnu fonetiku, znači delimo sve ono čime se bavimo, nekako sve je predstavljeno ovde u ovoj tabeli. S jedne strane su fonetske jedinice koje mogu biti segmentne, znači do najmanjeg segmenta se može glas izdvojiti i mogu biti suprasegmentne, znači sada veće jedinice od glasa, već slog predstavlja suprasegmentnu jedinicu jer on posjeduje taj kapacitet da se na njemu realizuje akcenat ili da mu se vokal redukuje u odnosu na mesto, na udaljenost od akcenta, da li je ispred, da li je iza, prosto da se redukuje. Tako da imamo glas kao najmanju jedinicu i njegove osobine, segmentne jedinice, segmentne jedinice i segmentne priznaki. Ovako predstavlja i Knjazev Požaricka, udžbenik iz 2011. Jedan od poslednjih i mislim odatle je to i preuzeto. Osobine glasa,
tvrdoća, mekoća, zvučnost, bezzvučnost, mesto, način tvorbe, red, visina, učešće usana ako govorimo o vokalima. Međutim, o vokalu, ukoliko je uzet etalon glasa, vokal neki izolovano izgovoren, onda ga možemo posmatrati kao segmentnu jedinicu. Ali ako ga uzmemo u govornom lancu izgovorenog, onda ga posmatramo već kao suprasegmentnu jedinicu, jer on nosi informaciju o akcentu. Čim imamo prozodijsku osobinu, prozodijsko svojstvo, imamo i prozodijsku jedinicu. Prozodijske ili suprasegmentne, nadlinijske, njelinjejne, nekada su bili i ti termini, danas se oni sve ređe koriste. Znači, slog koji ima vokal, fonetska reč, koja može biti ista kao pravopisna, ali ne može obuhvatati proklitike, enklitike, fonetska sintagma, najmanja jedinica na koje se realizuje samostalan pokret melodijskog tona, bilo da je unutrašnja, spoljašnja, završena, nezavršena, iskaz i dalje niz iskaza može činiti i veće jedinice, ali one sada nisu ovde već ni bitne. Osobine prozodijskih jedinica ili suprasegmentnih jedinica su akcenat, reči, leksički akcenat i intonacija. Znači, to bi nam bile prozodijske jedinice. Zatim dajemo pregled, jel tako, artikulacione klasifikacije glasova, malo o govornim organima je reč, pa onda kada klasifikujemo glasove uvek uzimamo u obzir aktivni, pasivni organ, znači to je u novim udžbenicima tako, ne kažemo samo zubni, nego ne znam, prednjojezično zubni, prednjojezično prednjonepčani, usneno zubni, dvousneni i tako, to se držim se onoga što je prosto sad aktuelno. Ovde sam izdvojila malo akustičko-artikulacionu klasifikaciju koja je nekako najzgodnija da nam pokaže skoro ceo glasovni sistem ruskog jezika. Ovih 15 parova tvrd mek čini 30 suglasničkih glasova, ne ceo sistem suglasničkih glasova, 30 glasova plus 3 uvek tvrda, 4 uvek meka i imamo tih 37 glasova. Jedan je fakultativan, ono dugomeko ž, ali dobro, i u tome imači u knjizi i veoma je važno da oni ovde shvate palatalizaciju kao dopunsku artikulaciju, šta je to i da to odvoje od ove istorijske pojave gde se, ne znam, KGH menjalo u ČŽŠ i da, naravno, palatalizacija palatum, ovde je na ovakvoj jednom rentgenogramu, profilu, schemi, predstavljen izgovor glasova, to jest položaj jezika kada se izgovara P tvrdo, jezik je nazad, i položaj kada se izgovara P meko, koliko on ide napred ka palatu. I taj pokret jezika, osnovna artikulacija kod P i P je ista. Isto je mesto tvorbe, isti je način tvorbe, to spada u dopunsku artikulaciju, u osnovnu artikulaciju, ali je dopunska različita, jezik je nazad ili je jezik napred. Tvrd ima ne tako izrazitu velarizaciju, malo se izdiže zadnji deo jezika ka velumu, mekom nepcu, ali palatalizacija je izrazitija prosto i ona razlikuje ovde dva glasa. Isto kao kod K i K. U ovom slučaju glasova K i K menja se čak mesto tvorbe. Znači, dopunska artikulacija može da promeni osnovnu artikulaciju, mesto ili način tvorbe, pa govorim i o tome. K je zadnjojezični zadnjonepčani, a K je zadnjojezični srednjonepčani glas. Povuče ga potpuno na srednje nepce i to je KG, dva sa H zajedno, najmekši glasovi ruskog jezika. Govorimo i o tome, znači da uoče prosto te procese, da uoče da osnovna artikulacija može da promeni, da dopunska može da utiče i na osnovnu, da je promeni kao kod KGH, da može da utiče i na način tvorbe, pa kod glasova Đ i Ć menja se, oni nisu u pravom smislu eksplozivni, iako ih tako tradicionalno klasifikujemo, već su afrikatizovani. I ta dopunska artikulacija u tom smislu menja, tako se to tumači, način tvorbe. Znači, dopunska artikulacija koja je najvažnija, palatalizacija, ona daje ogroman broj palatalizovanih glasova koji nisu tako frekventni u jeziku koliko nepalatalizovani. To je činjenica. Međutim, dovoljno je da se i upola manje negde pojavljaju, da prosto jezik veoma naporno radi i to je kretanje jezika na koji naš govorni aparat i naša artikulaciona baza prosto nije navikla. On ide napred, pa ide nazad, ide napred, težak jedan rad i to
Priključenje, kako ćemo vidjeti kasnije, predstavlja jednu od teških, da kažemo, osobina te artikulacione baze ruskog jezika koja je veoma teška za usvajanje govornicima svih jezika, a i nama. Mislim, nama je možda donekle olakšano leksički, srodnošću jezika, ali ovo ostaje prilično teško, ne izgovoriti sam glas palatalizovan, ali to stalno raditi u toj meni slogova sa tvrdim, sa mekim glasovima, to je prilično komplikovano. Zatim predstavljam sistem samoglasničkih glasova, krećemo od akcentovanih, red visina, učešće usana i onda dajemo jednu tabelu koja pokazuje, u stvari ovde se pojavljuje, ovde govorimo o 6 mogućih realizacija, kada s akcentom ovde još nema reči o redukciji, ali u zavisnosti od okruženja tvrde ili meke suglasničke okoline suglasničkih glasova, menja se i njihova visina i njihov red. I to je ono što palatalizacija radi suglasnika. Ako je palatalizovan ispred, jezik je napred visoko kod palatuma i on pomera i akcentovani vokal koji mu sledi. Pomera unapred i na gore. Svaki vokal može biti pomeren osim vokala i. On je maksimalno visok i maksimalno prednjeg reda. Može možda mrvicu pa ima neki pojam kao kardinalno i, ali u principu on ne ostavlja na njih nekog većeg traga. Na sve ostale ostavlja priličan trag, to se veoma vidi na vokalu e, pa kad kažemo, ne znam, bijeli, imamo tu zatvorenost na početku, odnosno diftongoidnost vokala, otvorenost na kraju, pa ako su s obe strane meki, onda potpunu otvorenost, odnosno, znači to sa nekoliko aspekata radimo, kao vokali su jednorodni ako nema primesa drugih vokala u izgovoru i nejednorodni kada tih primesa ima. Kod beli ima primesa vokala i na početku ili kažemo da je to zatvorena ekskurzija na početku, otvorena na kraju. I uvodimo tu i termine diftongoida, poliftongoida, ako su s obe strane te primese. I eto, to je prosto ono na šta ukazujemo. U tom smislu je ta palatalizacija kao dopunska artikulacija važna i za ovu akomodaciju, adaptaciju vokala. Dalje idemo na redukciju vokala, prvi i drugi stepen redukcije. Malo sam u odnosu na profesora Terzića izmenila sistem beleženja i na prethodne, on se dosta oslanjao na Avanesova, koji tad jeste bio literatura onako da kažemo, važnija. Tvrdi poluglasnik, mislim ovaj znak, tvrdi znak, je obeležavao vokal u drugom stepenu redukcije, ono je apsolutno, je li tako, neutralan, srednjeg reda, srednje visine, ali zbog tog mešanja sa mogućim slovom, danas to beležimo ovim vokalom. O je labilizovane ili šva iz međunarodnog fonetskog alfabeta, nisam ga baš ja unela, nisam toliko, toga se ne bih ni setila, niti bih uradila prosto, već je ušao u rusku fonetsku tradiciju, u Kasatkin, i upravo je on u velikom ortoepskom rečniku i u svim udžbenicima tog, to jest profesora Kasatkina, nalazi se ovaj vokal, nelabilizovano o. Kod Knjazeva Požaricki i dalje je ovaj, znači imamo sada tu dve grane. Čini mi se da je za studente ovo zgodnije. I onaj meki znak, odnosno taj meki poluglasnik je izbačen iz drugog stepena redukcije, zamenjen vokalom i prema e, koji se takođe koristi u oba ova udžbenika. Sad i tu ima raznih, da li je i prema e ili je samo i ili je. Ima raznih tumačenja, ali ne zamaram time toliko. Bitno je da nam je to visoki vokal prednjeg reda, ali tako, i prema e ga zovemo i sklon k e i beležimo ga slovom i u osnovi i u eksponentu gore, ono malo e. Ono čega možda nije bilo, uvek smo govorili i tako ja to i sada kažem, da u drugom stepenu redukcije i u prvom stepenu redukcije, to jest visoki vokali su vokali koji nam se ne redukuju kvalitativno, već samo kvantitativno, znači samo se skraćuju. Međutim, u drugom stepenu redukcije ima primjera, sada i već su ušli i udžbenik i ortoepski rečnik, da se ta labializovanost ili ova kod u napregnutost skida i da ide, vidite, u korist sravat, može da se izgovori i sravat,
smašeči, znači nema napregnutosti, nema isturenosti, zaobljenosti usana. I ovo je iz 2011. a ovo je 2017. ali 2012. se prvi put našlo u rečniku smašeči, lisć. Znači, kad je mek glas, onda ide u ovaj i ili i prema e bi možda u nekim udžbenicima stajalo, a ovaj ide ka nelabijalizovanom o. Mi to tako ne beležimo, ali prosto ukažem na to da se i to dešava. Rečnik ovo daje kao sa ovim kvalifikatorom vbjegle riječi, возможно, smašeči. Dalje idemo na fonologiju pre nego što prelazimo na alternacije, a govorimo o fonemi, o distinktivnim, razlikovnim osobinama. Razlikovne osobine suglasničkih fonema su mesto tvorbe, način tvorbe, zvučnost, tvrdoća, mekoća. Ukoliko fonema, to jest ne može tom osobinom da razlikuje značenje, kao što recimo sonanti nemaju svoje bezvučne parnjake, pa zvučnost jeste njihova integralna osobina, ali nije distinktivna, onda govorimo o integralnim osobinama i konačno o fonetskim osobinama, sve ono što se dešava u kontekstu, kada se vokali zatvaraju u okruženju mekih, kada, ne znam, se suglasnik labijalizuje ako dolazi labijalizovani vokal u dom, nazivamo fonetskim osobinama. Zatim govorimo o signifikativnim perceptivnim pozicijama, samoglasničkih, suglasničkih fonema, jake značenjske ili signifikativne pozicije za samoglasnike su pod akcentom, za suglasnike pred samoglasnikom, onda kada ne može doći do promena. Govorimo o jakim i slabim pozicijama, signifikativnim, perceptivnim i dajemo ovakav jedan niz, odnosno pokazujemo neutralizaciju fonema na ovim primerima, ovo je iz Panova uzeto, sanje, solje, skolje, bizanje, bizolje, biskolje. I sad kad pogledate od drugog primera pa do dole, realizacije glasovne su iste, a radi se o dve foneme, o fonemi s, vidimo kad je dovedemo pred vokal sanje, znači osnovni predstavnik je pred vokalom, fonema je s, po osnovnom predstavniku, realizaciji iz jake pozicije. Fonema je ovde z, nazvana prema osnovnom predstavniku, glasu iz jake pozicije z. A od 2 do 11, to jest od 3, izvinjam se, do 11, 8 pozicija imaju iste realizacije. To su slabe njihove signifikativne pozicije i to su pozicije neutralizacije. Na ovaj način pokazujemo neutralizaciju fonema. Eto, mislila sam da bi to bilo onako atraktivno da se pogleda. Dalje se, pre nego što pređem na alternacije raznih vokala, opet se malo vraćamo na ortoepiju. Ovu smo već imali. Šta je ortoepija? To je takva grana fonetike koja se bavi varijantnošću u književnom jeziku. Znači sve što može biti izgovoreno, ne znam, mesto akcenta se razlikuje, može ovako, može barža, može barža. To je jedna ortoepema jer je dopuštena varijantnost izgovora. Znači, fonetika proučava one zakone koji nemaju izuzetaka ili imaju neki ograničen broj, ne znam, ikanje nema izuzetaka, ali ima ako se radi o nastavcima nekim. Možemo reći da prosto po analogiji sa nastavcima tvrde promene nije uvek sve, ne ponaša se po pravilu, ali u ogromnoj većini slučajeva da, i tu se radi o fonetskim zakonima. Sve što može dvojako, to je ortoepija, dvojako, trojako, pa i na više. I pod ortoepemom se podrazumeva takva jedinica kod koje su moguće varijante prilikom čitanja, odnosno kada se pročita imamo varijantne izgovore ovih ortoepema. I ovdje imamo jednu ortoepemu s, l, evo ga, kako ona može da se pročita, s, l, odnosno rasljedavac. Znači ovako beleži ortoepski rečnik iz 2012. Petočlana ortoepema, znači njena realizacija ide na 5 ovako stepenika. Rasljedavac, dugo tvrdo s. Допустимо старше, расследовать, jedno dugo s, čiji je početak tvrd, završetak mek. I допустимо устареле, расследовать, dugo meko s, ovako ga beleže, ne stavljaju 2 tačke, je zastareo izgovor. V bjegloj riječi, возможно, расследовать, znači u jednom brzom tempu, moguće
prosgovor sa tvrdim ili mekim s. I sad, naravno, ima toliko toga da to ne bi živ čovjek nikada upamtio, to su minuciozni opisi, ali šta je ono što se od studenata traži? Da umeju da ovo pročitaju, da umeju da ovo stanje, da znaju šta je ortoepema, da znaju da se ovakve stvari dešavaju, da u principu, recimo, kad se radi o prefiksu i korenu, su manje šanse da dođe do ovog takozvanog jednačenja po mekoći, odnosno da tvrd glas alternira mekim pred mekim i tako dalje. Tako da pod starije stanje se ovo dugomeko se podvodi. I evo kako je prikazana alternacija tvrdih i mekih, odnosno palatalizovanih i nepalatalizovanih u velikom ortoepskom rečniku na kraju, u opisu. Znači, u 6 kategorija, vidite koliko se ta pojava razgrađuje. Znači, samo mogući izgovor dugog mekog s, mogući izgovor mekog suglasnika pred mekim i dopušten mlađi tvrd pred mekim. Moguće oba. Moguć dug izgovor, dug glas, čiji je početak tvrd, završetak mek, i dopušten stariji izgovor ovako. Ili zastareo izgovor ovako. Znači, alternacija ide ka alternacija mekog, alternacija suglasnika samim suglasnikom pred mekim suglasnikom ide prosto zastareva. Napregnut je to izgovor, treba dosta da se čovjek napregne da tako izgovori, a taj zakon jezičke ekonomije radi u tom smislu da se prosto manje napregnutosti unosi u fonetici. To je Kasatkin na nekom mestu objasnio u svojim radovima. I eto, prosto da uoče šta se dešava. Dalje idemo na izgovore, na alternacije svih mogućih suglasnika sa dosta primjera, sve to prolazimo. Dala sam ovako jedan primjer koji bi bio možda interesantan. Turistka, znači ovo je jedna tročlana ortoepema, je li tako? Turistka, možemo da pročitamo st, možemo da pročitamo turiska, dugo s, i v bjegloj riječi возможно turiska. I tako se ponašaju sve ove grupe istka, šahmatistka, šahmatiska i v bjegloj riječi возможно šahmatiska. Dalje prelazim na supstancionalnu suprasegmentnu fonetiku, znači to su nam i to na njene osobine, na leksički akcenat i na intonaciju. I ono što je recimo novo u odnosu na prethodne udžbenike je to da se akcenat tumači u ključu toga da je on kvantitativno kvalitativni. Znači taj slog se u ruskom jeziku pre svega i obavezno izdvaja svojim kvantitetom, odnosno on je duži od ostalih slogova, ne nužno glasniji. Ukoliko je na početku reči veća je šansa da bude glasniji, glasnoća opada od početka ka kraju reči. Ako je vokal otvoren, ima više šanse da bude glasniji, kao što je a glasnije, ne znam, od i, ali svakako kvantitet je ta osobina po kojoj se svaki akcentovani slog izdvaja od onog koji nije akcentovan. On je duži bar za trećinu, ako ne i 3 puta, mislim, u zavisnosti od toga koliko reči ima slogova. Ako li je reč pak jednosložna, kako onda tu dužinu procenjujemo? Vokal se ne redukuje kvalitativno. I u odnosu na ostale slogove, sad uvek nije reč nikada baš sama izgovorena, već je može, ako posebno to uradimo, ali ona je u govornom lancu i onda u odnosu na ostale slogove koji su redukovani i taj slog je nešto duži, ali je važna stvar i da se kvalitet ne menja. I o tome govorimo, poredimo malo po čemu se izdvaja srpski akcentovani slog, koje su to ključne osobine, izdvajamo i neku potebnjenu formulu, govorimo o akcentuacijskom jezgru i tako svašta tu pominjemo. Dalje ide intonacija o kojoj sam malo nešto rekla, pa rekoh da više neću, a i vreme ovako ističe, i konačno zaokružujemo to artikulacionom bazom ruskog jezika. To je sistem rada govornog aparata koji proizilazi iz ustaljenih navika izgovora glasova, ritmike, reči, intonacije, naravno maternjeg govornika, i to je vrlo teško sve zajedno usvojiti. Sam segmentni nivo nije tako težak za usvajanje, ali suprasegmentni zajedno sa segmentnim u svim elementima je težak. I onda konačno na osnovu
tih osobina ruske artikulacione baze koje su izdvojene kod Knjazeva i Požaritske kao relevantne, odmah poredimo sa srpskim i izdvajamo mnogo stvari koje su mnogo drugačije i komplikovane za usvajanje, a to je postojanje palatalizacije, to smo videli da je teško, prosto mi imamo 5 mekih glasova, 20 tvrdih i vokale, nemamo ovoliki broj, prosto na drugi način govorni aparat radi. Zatim, postojanje nejednorodnih vokalskih akcentovanih glasova, diftongoida, poliftongoida, kada smo govorili o akomodaciji, adaptaciji vokala, znači zatvaranje artikulacije, to je nešto što srpski jezik ne poznaje. Nema primesa glasova drugih u izgovoru na početku, na kraju. Postojanje specifične ritmike reči zbog kvantitativnih redukcija, postojanje akcenatskog jezgra koji obuhvata akcentovani prvi predakcentovani, opet artikulaciona baza srpskog jezika to ne poznaje. Postojanje uzlazno-silaznog melodijskog kretanja tona s naglim uzlaznim pokretom i početkom pada u okviru istog vokalskog glasa. Misli se na što? Na onu treću intonacijnu konstrukciju, odnosno upitni iskaz bez upitne reči. Na Ulice Holodna, uvek navodim taj primer, nekako mi kratak sva 3 dela. Takvo kretanje melodijskog tona se pri nezavršenosti misli, odnosno unutrašnjim fonetskim sintagmama koje nisu upitne, prosto signalne završenosti poseduju, ponavlja često. U srpskom jeziku to uopšte nije slučaj. Znači, to su potpuno 2 različite stvari. Organizacije iskaza, tako da kažem, plus mnogo veća segmentacija i ova mogućnost brzog prebacivanja, sad to je možda u sklopu palatalizacije, s jednog tipa artikulacije na drugi tip artikulacije, meki suglasnički glasovi mogu da stoje pored tvrdih i jedan do drugog, ali stalno imamo u stvari tu taj prelaz režima palatalizacije na režim nepalatalizacije i smenu slogova u kojima su suglasnici različiti po tvrdoći i to je veoma brzo redukcija i to negde i taj tempo povećava, jer kraće traju, veoma kratko traju, da kažem, slogovi koji su u drugom stepenu redukcije, govori se o redukciji celog sloga, tako da, eto, to je ono na kraju nekako uopšten taj ceo kurs na nekoliko strana koji ukazuje na te najvažnije razlike. I eto, ja se uklopih u 50 minuta, to jest nešto manje. Eto, hvala. Pa ako ima pitanja i vremena za pitanja. Marko, ćeš ti da nastaviš ili... Marko, nisi uključio? Jesam, da. Dobro. Nego, vidio sam da ste vi uključili i onda sam razmišljao ko ovde ima primat. Ne, ja gledam i trepćem samo. Kako vi kažete. Ja bih, profesorka, želeo da vam se zahvalim na ovako izuzetno strukturiranom predavanju, s jedne strane iscrpnom, a s druge opet i zaista toliko sažetom da ste zaista predstavili sve ono najbitnije što i sami studenti, bar iz svog nekog iskustva, što oni iznesu sa predavanja o fonetici. Pomenuli ste sve karakteristične primere, baš sam se upitao da li ćete pomenuti i akcenat, jer sam se setio da je glavni dokaz zašto akcenat u ruskom nije dinamički, već kvalitativni, je onaj primer palji, gde je drugi slog, da, je akcentovan, ali je prvi nekako udarniji, jače se čuje. Glasnije, svakao je glasnije, da, glasnije, da. Čuje se golim uvom, da kažem, jeste. Opet pomenuli vokale A i I shvatio sam da i to imate u vidu. Tako da, eto, ja sa svoje strane ne bih dužio i ostavio bih prostor ukoliko neko ima da postavi pitanje, da iznese svoj komentar ili bilo šta. Prepuštam publici priliku reči. Nema niko pitanja izgleda, jel da? Dobro.
ako nema niko pitanje, evo dozvolite onda meni. Jer se čujem, Marko? Da, čujete se. Čujem se, dobro. Čuješ? Da iskoristim svoje ekskluzivno pravo da nešto kažem, pošto sam između ostalog bila i recenzent Jeleninog udžbenika, pa sam prosto htela da vam još jednom skrenem pažnju na kvalitet datog udžbenika u kojem je Jelena, ispostavlja se, uspela da podjednako, da kažem, akcenat stavi i na udžbeničku tu komponentu koju treba da ima, univerzitetski udžbenik, i na konfrontativnu komponentu poređenja ruskog sa srpskim jezikom, i na trećem mestu, tako, da nimalo naučno dostignuće najsavremenija, da ne budu zanemarene, da tako kažem, tako da je to stvarno jedan veoma, veoma uspešan udžbenik. I evo jedno pitanjce, ako se niko umeđu vremenu nije predomislio. Recimo, čini mi se da Jelena i u mnogim drugim svojim radovima, ne samo u ovom udžbeniku, nego i u mnogim drugim radovima koji su posvećeni ortoepiji, možda s jedne strane, ili ne znam, metodici usvajanja, fonetike i još nekih drugih oblasti izučavanja u ruskom jeziku, skreće pažnju u stvari na neke stvari tradicionalne s jedne strane, koje su prihvaćene u dosadašnjoj, da kažem, u dosadašnjem pristupu fonetici, i kritikuje ih smelo. Pa recimo, evo, ja baš na to skrećem pažnju u svojoj recenziji, da kako Jelena smelo tvrdi da se srodnost naših dvaju jezika možda najmanje odnosi na srodnost u fonetici, pa kaže, evo mogu i da citiram, počev od broja glasova, samih artikulacija, glasova, ogromnog broja palatalizovanih glasova u ruskom jeziku prirode, akcenta u dva jezika, ponašanja akcentovanih, neakcentovanih vokala, pa do intonacije, odnosno kretanja melodijskog tona u iskazu i manjim jedinicama. Ruski i srpski imaju mnoštvo razlika koje su veoma važne za razumevanje i prilično komplikovane za usvajanje. I u stvari, znači, veoma često Jelena u svojim radovima skreće pažnju na činjenicu da se možda do sad tradicionalno pogrešno obraćala pažnja na neke aspekte, a neki drugi aspekti su bili zanemarivani. Jesam li u pravu, Jelena? Samo je to pitanje. I drugo, vezano upravo za, da kažem, taj tradicionalni našu uspešnost, uslovno govoreći, u usvajanju fonetike, postoji li ona? Pa, hvala Bilja. Činilo mi se da sam se izgubila da pričam, a da me niko ne sluša, ali ja sad vidim da ste tu. Dobro, izvinjavam se. Aha. Da. Pa da, s neke strane jeste, mada to je već Košutić sam opisao još 1919. sve te tananosti u usvajanju bar glasova i na šta sve treba obraćati pažnju, i sa uzvičnicima gde se najviše greši i sve. Nije to da sad jezici jesu srodni genealoški i jeste lakše nama da naučimo verovatno i izgovor da usvojimo nego Nemcima, ali čini mi se da naš narod da bolje usvajamo strane jezike nego neki drugi narodi. Ne znam zašto je to tako, da li imamo zgodnu tu artikulacionu bazu, malo bolji sluh, ili prosto pripadamo manjem jeziku pa nam ne sinhronizuju filmove i slušamo razne strane jezike i prosto učimo ih. Imamo to u tradiciji, dva strana jezika se odavno uče u školama i možda sve to zajedno negde rezultira. Ali da je ruski težak za usvajanje fonetski, nisam negde ja ni rekla, a zaista jeste. Košutić je imao celu knjigu spremljenu o intonaciji ruskog jezika. Mislim, tada naravno nikakvih tih teorija nije bilo, nego je na sluh, pretpostavljam da je to nikada, mislim, izgubljeno je potpuno taj rukopis i nikada nije objavljen. Trebalo je u delu B da bude. Ovaj deo ima 500 strana, onaj bi bio verovatno još toliki. Dalo bi nam mnoge značajne tad komentare i metodičke i razne druge, verovatno. Ali eto, pa ne bih rekla baš da sam smelo tvrdila. Bilo je o tome reči, ali zaista kad se sve nekako zajedno tu obuhvati, mnogo je razlika na više nivoa, i na segmentnom i na suprasegmentnom i u tim svojstvima, da sve to kad se nabaci treba nekako vremena da se... Nije tako teško izgovoriti
izolovano, ali stalno to ponavljati pravilno nekako pada i vidim da studenti čim prestanu te vežbe fonetske, malo se odvoje od svega pa mislim i kod nas samih zavisi od, znači, koncentracije, napregnutosti i svega, ako nismo izvorni govornici, nije to lako, ali eto, težine su objektivne, možemo reći, i da dobro ih dosta savladavamo. Bilo je nekih istraživanja, ja sam ovde negde to i navela, recimo da su mnogo sličnije intonacije mađarskog i ruskog i snimano je i, mislim, analizirano, nego srpskog i ruskog. Baš je na korpusu studenata mađarskih u Puškinu radila jedna magistrantkinja, mislim, i to je bio i od zaključaka, tako da imamo dosta razlika, iako imamo i puno sličnosti, tako da sve to treba nekako usvojiti. Ono što nedostaje, eto to sam propustila možda da kažem, je da nema akustičkih istraživanja, zaista, mi smo opisni, artikulacioni i fali ta akustika i evo ja ću verovatno se dalje nastaviti malo više da se bavim ortoepijom i tim istraživanjima na korpusima ortoepskih rečnika. Time sam se bavila i u magistarskom radu, pa ću sad to malo produbiti, proširiti, ali od mene i akustike nema neko. A to je ono što nam nedostaje, zaista. I verovatno bi dalo još mnogo značajnih podataka koji bi možda nešto unapredili, olakšali, neto. Ja se izvinjavam, hvala na odgovoru i na postavljenom pitanju. Imamo još malo vremena, stižemo da pročitamo poruku Aleksandra Šuklina iz Banja Luke на русском языку. Дорогая Елена, с какими наиболее частыми проблемами вы встречаетесь при обучении студентов русской фонетики? Что самое сложное для вас как преподавателя? Sad vi odlučite da li ćete odgovoriti na ruskom ili na srpskom, pretpostavljam da je veći deo Что самое сложное? Да, мне кажется, что самое сложное и для меня, и для них это вот это именно переключение, да, то есть мы должны все это быстро делать, они усваивают, например, все звуки русского языка, не могут все произнести, но когда что-то читают или говорят, все это как бы теряется, значит, этот автоматизм. И мне кажется, что сколько бы мы ни упражнялись, это опять-таки, на мой взгляд, не очень получается. И вот интонация, да, это очень трудно усвоить, особенно синтагматическое членение. И мне кажется, не только вот это движение восходительно-нисходительное мелодического тона, а просто вот синтагматическое членение. Сделать паузу там, где в сербском языке ее нет. Это очень трудно. Да? И на первом курсе мы очень в этом упражняемся, но есть и лингофонный кабинет у нас. Но это иногда, то есть должно быть, то есть должны студенты и сами над этим работать все время и следить как бы за собой, но когда думают об этом, что сказать и как сказать, это не всегда получается. Значит, вот синтагматическое членение с одной стороны, и с другой вот это переключение. А сами звуки, они получаются как бы. Вот я не знаю, может, ответила или нет. Ja se izvinjavam, imamo i pitanje profesorke Svetlane. Draga Jelena, da li si analizirala koji problemi ostaju na naprednom nivou kada neko već odlično savlada ruski? Šta ipak ostaje što može da ukaže da je stranac u pitanju? Evo, možemo odgovoriti. Da, I intonacija ne znam pre koliko nam svega. vreme dozvoljava. Da. Evo, intonacija i meki glasovi. I nećemo dalje, da kako god okrenemo, vratimo se na to. Pa možemo, mislim, još koju rečenicu. Ne bih sad zaista diktatorski 7 i 2. napad da sečem. Da. Dobro. Može, naravno, Jelena, nije problem. Pa evo, rekoh, znači intonacija, odnosno segmentacija, taj korišćenje gornjeg registra koji Rusi stalno koriste, a mi prosto to ne radimo, to se nekako sve pretvori. Inače, intonacija kao pojava prva i strada i kod maternjih govornika kad žive i kratko van govorne sredine. Oni usvajaju, upijaju
intonaciju okoline. Tako da je to u nekom smislu van sredine govorne možda i nesavladivo, ali ipak ukazujemo na šta treba da obraćaju pažnju, pa jednom ako budu da prosto sebe kontrolišu. To samokorekcija i samokontrola je isto važna. Mislim da i na tome treba više raditi, da prosto stalno za собой следят, da pokušaju da unaprede svoj izgovor. I meki glasovi zaista, to vidim i na 4. godini kad na ruskom odgovaraju metodiku, da to malo onako padne. Ne kod svih, ima sjajnih studenta i koji unaprede sve, imamo i među početnicima. Verovatno mnogo zavisi od tog perceptivne baze pre svega, kako čuju i koliko za sobom, koliko prate ono što rade i pokušavaju da se koriguju. To je isto važno, ta samosvest. I verovatno sluh tu ima veze, taj jezički sluh, pa sve zajedno. I artikulaciona baza i njena gibkost, što se kasnije počne teže, to malo ide. Eto. Da, veoma zanimljivo, da. Zanimljivo pitanja i zanimljiva tema za razmišljanje. Pa dobro, drage kolege, ja volim tako da vam se obratim, dragi kolege i dragi prijatelji Slavističkog društva Srbije. Nemojte odlaziti, molim vas, hvala vam na prvom mestu što ste došli, što ste poslušali Jelenino zanimljivo predavanje. A na drugom mestu imat ćemo priliku sada da čujemo obraćanje naše kolege Aleksandra Korotiševa из секретариата Маприала у Санкт-Петербургу, славистическое дружество. Наше общество славистов является членом уже много лет. Да, вот Маприал, организация Маприал, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. И сегодня у нас будет возможность послушать коллегу Александра Коротышева, Александра Владимировича, который от имени секретариата Маприал расскажет нам, во-первых, о самом актуальном, это конгресс, да, вот Маприал в сентябре этого года в Санкт-Петербурге, а во-вторых, вообще о проектах самой организации. Дорогой коллега Александр Владимирович, пожалуйста, я вам предоставляю слово. Большое спасибо за то, что вы считаете важным обратиться к нашим сербским русистам. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Приветствуем вас из штаб-квартиры Маприал в Санкт-Петербурге. Я подключился к вашей дискуссии 10 минут назад, и насколько я смог, к сожалению, я не владею сербским языком, но насколько я смог понять эту дискуссию, один из вопросов, который вы обсуждали, был фонетическая интерференция. И я, вот, пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать вам книжку, если у вас будет возможность, если вы к нам приедете на конгресс в Петербург, я думаю, вы сможете с ней ознакомиться. Это лингвистический атлас нарушений в русской речи иностранцев. Эта книга подготовлена автором из Иркутска Ниной Рогозной. И здесь рассматриваются разные типы интерференции, в том числе фонетическая интерференция, наряду с другими: грамматическая, лексическая, синтаксическая, графическая. Здесь рассматривается 5 национальных групп. Здесь монгольская, японская, турецкая, французская и немецкая аудитория. Видимо, автор апеллировал к тем национальным группам, которые были в Иркутском университете. Но в любом случае подход интересный. Может быть, какие-то интересные закономерности вы сможете найти. Те, кто занимается изучением феномена интерференции, очень рекомендую эту книжку. Ну, можно мне написать, я просто пришлю выходные данные этой книги, просто пришлю. А теперь, переходя к теме сегодняшнего выступления, мы общались с профессором Маричем, обсуждали, когда лучше с этой презентацией выступить. Я предложил, что лучше подключиться действительно к какому-то действующему мероприятию. Мое сообщение где-то на 20 минут. Я расскажу о деятельности Маприал и, конечно же, отдельно о конгрессе Маприал, о тех проектах, которые мы сейчас делаем. Я, с вашего позволения, запущу демонстрацию экрана. Уважаемые коллеги, кто администратор сегодняшней сессии, дайте мне, пожалуйста, право включить презентацию. Сейчас. Лена, ты, пожалуйста, сначала, наверное, должна сама выключить свою презентацию, да? Да, наверное, там сейчас сменится просто. Елена, ты выключишь свою презентацию?
Не получается? А можно сделать меня соорганизатором, тогда я буду Да, сейчас иметь сделаем. возможность. Ага. Так, Сейчас сейчас. сделаем. Co-host, да, вот сделать. А, Make host. прекрасно. Make, Так, да. вы видите, да, экран мой? Да, видно, Все, прекрасно. замечательно. Уважаемые коллеги, поговорим сегодня об основных направлениях деятельности МАПРИАЛ. Для чего я буду сейчас об этом рассказывать? Какие-то вещи вам уже известны и очевидны. Может быть, какие-то проекты натолкнут вас на какие-то новые идеи, и мы можем это реализовать, например, в 2024 году или в последующие годы вместе с вами. Ну, на сегодня мы такое крупнейшее объединение русистов всего мира. Знаете, что в 1967 году наша ассоциация образовалась. 200 членов в 70 странах мира, и индивидуальные члены, отдельные русисты, методисты, литературоведы, переводчики, и коллективные члены – это кафедры, институты, факультеты, и, конечно, очень важные коллективные члены нашей ассоциации – это национальное объединение русистов. Сейчас у нас таких объединений 49, некоторые называются Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, но вот Общество славистов Сербии – одно из старейших объединений русистов вообще в мире. Появляются и новые структуры. Рад сообщить вам, что в этом году, в январе, появилась на карте мира Перуанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Там сейчас 12 членов, вот они будут тоже вступать в нашу ассоциацию. Регулярно проходятся заседания президиума МАПРИАЛ, на которых мы обсуждаем вопросы, связанные с развитием ассоциации, важнейшие ее проекты. Вот ближайшее заседание нашей ассоциации состоится в Китае, в городе Цзинань. Это будет 24 мая. Мы как раз будем обсуждать вопросы подготовки к Конгрессу МАПРИАЛ, вопросы приема новых членов, награждения выдающихся русистов медалью Пушкина. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, если у вас какие-то на уровне общества славистов Сербии будут возникать вопросы, идеи и предложения, имейте в виду, что очень скоро мы будем эти вопросы обсуждать. Заседание президиума проводится 2 раза в год. Ну, вот первое у нас будет в Цзинане, второе, наверное, будет в Санкт-Петербурге в рамках Конгресса МАПРИАЛ. Сегодня президентом нашей ассоциации является Владимир Ильич Толстой. Многие из вас, уважаемые коллеги, знакомы с ним лично. Вы знаете, что биография его семьи связана тесно очень с Сербией, вот как раз из сербских Толстых. Вот, с большой теплотой и нежностью относится к вашей стране. И надеюсь, что мы будем и дальше поддерживать такие научные контакты, да, наши проекты, в том числе и с участием Владимира Ильича. Каждый год мы проводим порядка 50 мероприятий в 25, 27, 30 странах мира, да, с такой вот интенсивностью. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы какое-то мероприятие проводилось под эгидой МАПРИАЛ, присылайте свои предложения в наш план. Мы будем их включать в план, освещать, публиковать анонсы, отчеты о мероприятиях. Эта возможность всегда у вас есть. Несколько слов скажу о проектах МАПРИАЛ, которые мы реализовывали последние годы. Ну, во-первых, это сессия МАПРИАЛ русскому миру. Это семинары, которые мы проводим при поддержке фонда «Русский мир» уже более 10 лет. Отличительная особенность этих семинаров состоит в том, что тему всегда формулирует принимающая сторона. То есть мы готовы собрать для обсуждения этой темы российскую делегацию, пригласить представителей самых сильных филологических вузов нашей страны, ну и вместе с вами организовать обсуждение этой темы, может быть, курсы повышения квалификации. Вот такой канал работы у нас с фондом «Русский мир» сложился. И мы в разных точках планеты уже эти семинары успешно проводили. Тема литературоведческая, такая культурологическая, литературоведческая – это семинары «Долг, ответственность, время. Современная картина мира сквозь призму русской культуры». Мы рассматриваем эти ключевые понятия, да, вот концепты долга, ответственности, времени в разных аспектах. Да, например, личного долга, долга человека перед своей семьей, перед своей родиной, да, перед своим поколением, перед своим коллективом коллег на работе. Да, вот эти концепты мы обсуждаем с участием писателей, литературоведов, культурологов. Обязательно проводим открытые курсы русского языка, открытые уроки. Вот, мы делали такой семинар, вот кто-то из вас уже был, может быть, на этом мероприятии. Мы делали его в Нише. Вот, очень хороший получился интересный семинар со студентами, филологами. Вот, но мы можем его дальше продолжать.
Кроме того, на базе этого проекта мы сделали серию лекций в канале YouTube. При поддержке фонда президентских грантов мы записали серию лекций от 3 литературоведов: Петербургского государственного университета, Московского государственного университета и Казанского федерального университета. 3 разные литературоведческие школы. Выбор произведений тоже сами литературоведы выбрали те произведения, о которых они были готовы порассуждать. Получился интересный цикл лекций. Вы можете использовать эти лекции, если вы преподаете русскую литературу, использовать эти лекции в своих занятиях. Не так давно в Латинской Америке мы провели международный форум «Русская литература в Латинской Америке. Идеи и ценности для будущего мира». Вот такой литературный форум мы будем проводить регулярно, и в Латинской Америке, наверное, в следующем году, в 2024, мы еще одно мероприятие литературной направленности проведем. Сейчас обсуждаем, будет это Бразилия или Аргентина. Вот. Но форум, он не только для Латинской Америки, он для разных русистов из разных стран мира, поэтому если у вас возникнет интерес к этому мероприятию, следите за новостями, мы с удовольствием будем вас к нему подключать. В этом году мы делаем 3 больших исследования социолингвистической направленности, связанных с положением русского языка в разных странах мира. Мы должны охватить не менее 50 стран, конечно, Сербия обязательно будет также в этом исследовании. Мы будем исследовать положение русского языка в высшей школе, в университетах, да, особенности правового регулирования, да, какие законы определяют изучение иностранных языков, какие национальные программы есть в школах и университетах. Это исследование мы будем делать вместе с Высшей школой экономики. Второе исследование мы делаем вместе с нашими коллегами из Института Пушкина в Москве. Мы будем исследовать учебную литературу по русскому языку, которая применяется в разных странах мира. Мы хотим сконцентрироваться на учебниках, которые разработаны национальными школами русистики. Да? Мы составим специальный педагогический корпус и методами математического анализа проанализируем соответствие лексики этих учебников, актуальной лексики русского языка, уровнем, да, в системе ТРКИ, да, уровневой системе по тестированию русского языка. Попробуем проанализировать степень представленности тех или иных упражнений, да, коммуникативных, грамматических, условно-коммуникативных и так далее. Посмотрим, какие страноведческие материалы представлены в учебниках. Будет интересное довольно исследование, обязательно расскажем вам о нем. И третье исследование – это проект мы делаем вместе с Центром содействия международному образованию «Этносфера». Мы будем изучать особенности обучения школьников и детей дошкольного возраста, школьного возраста в рамках дополнительного образования. Здесь же мы будем исследовать особенности билингвального обучения. Вот такие 3 проекта. Мы закончим их к 31 октября этого года. И на конгрессе в Санкт-Петербурге, конечно, мы уже первые результаты вам представим. Поэтому, если коллеги будут обращаться к вам с какими-то, может быть, вопросами, присылать вам анкеты, просим вас не отказываться, да, и помогать им в заполнении этих анкет. Ну и, наконец, основная тема, которой я сегодня хотел бы поговорить. В Петербурге 12-16 сентября состоится 15-й конгресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература в меняющемся мире». Насколько вы помните, предыдущий конгресс проходил в Казахстане, в Нур-Султане, теперь это снова Астана в 2019 году. И, как вы помните, на каждом конгрессе проходит Генеральная ассамблея, которая избирает следующую столицу следующего конгресса. И у нас, конечно, большая интрига, мы не знаем, какой город будет выбран для проведения 16-го конгресса, который будет через 5 лет. Конгресс реализуется совместными усилиями МАПРЯЛ, Санкт-Петербургского государственного университета, фонда «Русский мир», и большую поддержку в этом году оказывает Министерство просвещения России. В чем отличие этого конгресса от предыдущих? В том, что оказывается беспрецедентная финансовая поддержка. Мы имеем возможность оплатить вам, уважаемые коллеги, проезд и проживание в Санкт-Петербурге. Поэтому очень простой такой месседж адресуем вам. Пожалуйста, пишите статьи,
И все остальное сделаем мы. В общем-то, если так просто выражаться, все остальное мы вам, конечно, поддержку окажем. Мы очень заинтересованы в том, чтобы на Конгрессе была делегация от Сербии. Сейчас у нас есть заявка от представителей Сербии. Ну, конечно, мы хотим, чтобы участие сербской делегации было более полновесным. И статьи принимаются в срок до 15 мая. Да, не так много времени осталось, и статьи до 15 мая. После этого начинает работать программный комитет, работают редакторы, и, наверное, где-то в конце июня, начале июля мы уже начинаем приобретать авиабилеты, бронировать гостиницы под участников Конгресса. Мероприятие будет на достаточно высоком уровне проводиться. На этой неделе нам ответил Государственный Эрмитаж. Они предоставляют нам зал Генерального штаба для церемонии торжественного открытия Конгресса. По нашим данным, будут руководители ключевых ведомств в области образования, Министерство иностранных дел России, поэтому будет много VIP-гостей, да, ну и, конечно же, будет много ярких, интересных ученых из разных стран мира, поэтому и в практическом смысле мероприятие обещает быть для вас интересным. Вот основные направления Конгресса, их в этом году у нас 13, цифра 13 мы не боимся. Здесь видите вся парадигма современной русистики от системного описания языковых процессов, социолингвистика, культурология, динамика языковых изменений, конечно же, методика преподавания русского языка в разных аспектах, да, темы, связанные с лексикографией, медиалингвистикой, литературоведением. Одним словом, каждый найдет для себя то направление, которое интересно ему и в рамках которого он хотел бы поделиться какими-то своими методическими наблюдениями, находками, результатами своих исследований. Кроме того, в рамках Конгресса состоится 4 круглых стола. Первый – это содержание обучения языку. Как государство, общественные институты, бизнес-структуры влияют на содержание обучения. Мы хотим поговорить здесь о государственном регулировании, да, связанном с преподаванием языка, о том, как бизнес-корпорации, некоторые российские компании, например, заказывают сейчас университетам разработку специальных курсов для своих сотрудников, например. Да, это тоже социальный заказ в некотором роде. То есть общество влияет на русистику, да. То есть это вот такая будет дискуссия. А второй круглый стол связан с юридической лингвистикой. Если среди вас есть специалисты, которые работают лингвистическими экспертами в судах или занимаются изучением языка права, то это, безусловно, будет интересный круглый стол. С инициативой о проведении этого круглого стола выступил Санкт-Петербургский университет. Вы знаете, что у них есть целый институт русского языка как государственного. Да, они этой темой занимаются очень глубоко. Будет такой круглый стол. Третий круглый стол литературоведческий. Мы поговорим о гражданской позиции литературного героя в произведениях современной русской литературы, в классических произведениях. Такая будет дискуссионная тема. Надеюсь, что будет довольно интересно. И, наконец, четвертая тема, она будет связана с информационными технологиями в обучении русскому языку. Эта тема была животрепещущей после пандемии ковид, после локдауна, безусловно. Вот. Но сейчас мы будем говорить не только о программах, приложениях, информационных ресурсах, о YouTube-блогерах, которые преподают русский язык, но и о использовании корпусов русского языка в обучении студентов инофонов, да, будем говорить о применении новейших технологий, такие как чат GPT. У нас сейчас уже появляются и исследования, и публикации первые о том, как вот чат GPT используется в обучении студентов, да, в моделировании спонтанной речи. Безумно интересное направление. Думаю, что нам будет о чем поговорить здесь. Вот на этом слайде представлена ссылка на наш сайт, где размещено информационное письмо. Там перечислены все направления, требования к оформлению статей, и там же представлена форма для регистрации. Вот. Можно сейчас ее заполнить, пройти регистрацию. На самом деле вам не обязательно запоминать эту длинную ссылку, вы просто заходите на сайт www.maprial.org, и там посреди, его невозможно не заметить, огромный баннер,
символикой Конгресса в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь с материалами, будем рады вас видеть на Конгрессе. Вот сейчас у нас такая география участников интересная. Видите, что есть страны, которые традиционно участвуют в конгрессах, да, где крупное объединение русистов, но есть и новые страны, которые в меньшей степени с нами общались. Да, это Замбия, например, это Иран, это Мексика, Никарагуа, Парагвай. У нас новые члены будут из Парагвая, Сенегал, например, Эквадор. То есть будет, видите, мир меняется и подключаются к работе новые русисты. Поэтому я думаю, что действительно будет очень интересное в научном смысле мероприятие. Кроме того, на Конгрессе будут награждаться выдающиеся русисты медалью Пушкина за большие заслуги в распространении русского языка. И если, уважаемые коллеги, у вас есть предложение о том, кого из сербских русистов можно наградить, кто еще не награждался медалью Пушкина, рекомендуем вам зайти на наш сайт. Есть специальный раздел «Медаль Пушкина». Там описана очень простая процедура, как подготовить документ на награждение. И вот в Китае в конце мая мы эти все заявления будем рассматривать. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну и, конечно, желаю вам успехов, новых научных, методических открытий и большого энтузиазма в вашей работе. Спасибо. Благодарю вас, Александр Владимирович. Спасибо за вот эту ценную информацию. И вот я очень обрадовалась, когда услышала, что еще есть возможность статью свою прислать, то есть что сроки продлены до 15 мая. Знаю, что у некоторых коллег пишутся статьи, так что надеюсь, что из Сербии будут еще заявки. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, перед тем, как, может быть, кто-то задаст вопрос, я вот хочу сказать, что тоже вот неплохо было бы на будущее подумать о, скажем, программах для молодых исследователей, для молодых педагогов, которые только начинают работать преподавателями русского языка или вот которые в университетской среде начинают работать. Так что вот предлагаю просто вам передать своим коллегам такое предложение. Это очень важно, кажется, да, вот заниматься работой с молодыми. Вы знаете, спасибо большое за этот комментарий. Мы, конечно, думаем о том, что у нас действительно в этом году такая беспрецедентная ситуация. Мы получили довольно серьезную финансовую поддержку Министерства просвещения. Во-первых, на проведение Конгресса, во-вторых, на проведение исследований. Но в следующем году у нас не будет Конгресса, но мы, тем не менее, рассчитываем на поддержку. И мы хотели бы сосредоточиться, знаете, на чем? На программах повышения квалификации как раз русистов, в том числе молодых русистов разных стран, у нас в России. Проводить на базе ведущих филологических университетов. Не обязательно Москвы и Петербурга, это может быть Казань, это может быть Пятигорск, Ростов-на-Дону, да, показать Россию во всем ее разнообразии. Потому что мы знаем, что в разных странах выросло несколько поколений русистов, многие из которых даже не были в России. Да? Я понимаю, что, наверное, в Сербии ситуация немножко другая, все-таки ребята, наверное, и приезжали в Россию уже. Вот. Но, тем не менее, мы хотим, чтобы люди чувствовали, что они нужны не только своим университетам, что они на самом деле нужны и международному сообществу русистов, да, что их деятельность важна. И мы хотели бы сосредоточиться на курсах повышения квалификации для наших коллег за рубежом, в том числе для молодых русистов. И второе, у нас некоторое время назад был такой форум молодежный, назывался «Терра Русистика». Это форум молодых русистов, на котором не было академических таких высоких требований, как на Конгрессе, была такая полнейшая демократия. Ребята, у нас был, например, в рамках форума не просто лекции, пленарная часть, доклады, но и фейл-семинар. Фейл-семинар, то есть семинар, на котором ребята могли делиться своими ошибками, да, какие ошибки они допустили в процессе преподавания и как они из всяких неловких ситуаций выходили. Да, когда у них сидит аудитория представителей разных национальностей, разных религий, например, да, и дается какой-то текст с какими-то странными шутками, например, да, и кому-то этот текст не нравится.
как разруливать эту ситуацию. То есть вот такой семинар у нас был, он очень большой энтузиазм вызвал среди ребят. Вот. Ну и мы приглашали также вот YouTube-блогеров, которые ведут свои каналы, в основном это тоже молодые люди, которые рассказывали о своем опыте преподавания, и мы еще обсуждали бизнес-составляющую, да, как зарабатывать на обучении русскому языку, какие цены выставлять за свои уроки, как продвигать свои курсы в социальных сетях. То есть не только научные и темы, связанные с содержанием обучения, но и темы, связанные с организацией этого обучения. Поэтому вот такой форум террорусистика, мы тоже, у нас есть такой опыт, и мы можем тоже его провести на самом деле, если достаточно будет желающих поучаствовать в нем, то мы такую инициативу, конечно, реализуем. Спасибо. Спасибо. Коллеги, может быть, еще вопросы? Коллеге Коротышеву. Ну, еще я хотел добавить по поводу Конгресса, что в рамках каждого Конгресса проводится заседание Генеральной Ассамблеи МАПРЯЛ. Да, это такое высшее собрание, на котором обсуждаются вопросы выборов следующего президиума МАПРЯЛ, вопросы проведения следующего Конгресса нашей ассоциации. Да, вопросы, может быть, вы захотите предложить представителя, например, от Сербии в президиум МАПРЯЛ. Все это можно сделать на Генеральной Ассамблее. Напомню, что для коллективных членов, да, у которых до 200 человек, они могут делегировать одного делегата. Если у вас больше членов, то вы можете делегировать 2 делегата и более, но не более 5 человек. То есть вот правила у нас такие. То есть шаг 200 делегатов. 200 делегатов – 1 человек, 400 делегатов – 2 человека, ну и так далее, до 5 человек. Вот. Ну, конечно, мы будем очень рады, если Сербия направит своего делегата на Генеральную Ассамблею тоже. Она будет проводиться в последний день Конгресса. Это будет у нас 15 сентября. Какое время в сентябре? Какая погода в Питере в сентябре? Очень хорошая. У нас вот начиная с мая и до сентября включительно прекрасная погода. Вот. Ужасное время с ноября по март, иногда по апрель. У нас в апреле была очень тяжелая, у нас очень тяжелая была зима, она была теплая, -2, +2, постоянно шел снег, тяжелая. Не русская зима, такая крепкая, морозная. Нет, у нас в этом году было тепло и снежно. Вот. Но сентябрь обещает быть очень хорошим. Мы специально выбирали время проведения Конгресса, чтобы люди могли и в Петергоф съездить. Да. Может быть, вот мы сейчас общаемся с Гатчинским музеем-заповедником, да, знаменитый парковый комплекс Гатчина. Может быть, там что-то, какую-то специальную программу делаем для участников Конгресса. Видите, поскольку мы делаем Конгресс дома, это немножко легче, но это и особая ответственность, потому что мы хотим показать наш город во всей красе. Большое спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, если нет вопросов, то вот можно уже заканчивать. Да. Я... Большое спасибо за внимание, спасибо, что нашли время, да, вот, послушать мое выступление. Ну и, конечно, контакты МАПРЯЛ, почту нашу, вот, info.maprial.org смотрит весь наш секретариат. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, мы оперативно ответим. Будем рады видеть вас. Дорогие коллеги, до 15 мая надо заявку подать и написать статью. Всего-то. То есть статья это до 6 страниц, не так уж страшно. Так что с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо сжато все как-то написать, чтобы в 6 страниц сообщить самое главное. Но мы будем помогать. Угу. Мы будем оказывать помощь. Некоторые люди, особенно молодые русисты, опасаются, что ой, там очень высокие академические требования, как на меня посмотрят. Наверное, я не буду все-таки писать. Вот, уважаемые коллеги, постарайтесь развеять эти стереотипы, потому что главное, конечно, уникальный контент. Главное ваши переживания, ваши рефлексии, ваши наблюдения. А у нас будет большая редакторская группа в этом году, мы привлечем большую группу редакторов, поэтому там с какими-то нюансами оформления мы поможем на самом деле. Поэтому главное просто вот изложить свои взгляды на вашу любимую профессию. Спасибо. Спасибо. Dobro, dragi kolege, to bi bilo to za večeras. Eto, čuli smo jedno zanimljivo predavanje i čuli smo poziv kolegi Korotiševa iz Maprijala da učestvujemo na
kongresu Montreala u septembru ove godine. Pa eto, ja vas pozivam takođe da razmislite o tome i da iskoristite ovo vreme rano prolećno, već koje prolećno, da napišete rad. Najlepše hvala svima. Vidimo se uskoro na nekoj Hvala. našoj manifestaciji. Hvala. Hvala na prisustvu, Hvala hvala na svima. druženju. Do narednog sutra. Tako je. Hvala Doviđenja. Marko. Doviđenja. Hvala. Hvala svima. Doviđenja. До свидания. Большое спасибо за внимание. Хороших выходных. Да, вас тоже поздравляем с праздниками майскими.